male guasame gor jeno be nyo do badan deran dere gmail der ge chakaje mi shu ko google ne me google wor ka chrome kiene browser use mo der wutin mi chu wutin ka china me chi lare alam chelele gmail login ne ke di larbo an wona ne creating gmail so di lar creating gmail account so mi sheno ngina me memblel you try need this one create gmail account mani ko jen biji kula do ko do dan dong bitike email ko je cause mi kani la kala do mo bitike email ko je reason danan ku kon email chaka je o jin gor jen obi youtube bi jele dong jen changa nam ku do dan youtube bi dire je to ko je so kani am gor no bitike gmail mitel ji gmail no mi che twan create a gmail account bi jin on gwada mani okay then man gor kono gwasa man just click sign in gwasa man twan sign in mi che twan in sign in gwasa me be ino gwasa man okay be ben ko michelel gwasa me create account twan in man so create account mi chi ben na chang mi che twan then be ino titi for my personal use for my child for work or my business so mo gor mo gwasa bi abicho twan badio je mangor gorno media dundu youtube bi ko le ko je ko mi chele to youtube already ci je le already so bene me bi twan mi chele for my personal use twanya mi chen twan gwada me bi jitich no ke shodu bi jitich ke last name do okay so any chan jon ko mede kon la rech so kenyam a chan men gorne na ba gornial okay a shoda men a first name amen amial last name optional no dere pelke dere la rego amo je jamne cholo nene nial okay che dangro ala de shoda ka different bo ti ana meto so mi to gwada me no men bi twan nyok no bi next me bi twan next me twan next yes mi twan gwada be no ka basic information o be teach no ke chang dab ko du pa ya dab ko ji kan ron dab ko ji ala run ko biga yiga run to shop ke wel badda ko wonyam okay no ke wel baro wonyam ke wel bakar wonyam bar mi ku den dong cha den no go ci youtube ano so mi ci jega na men gor jen obine mala bo bi man bi twanya la pay dong mi dabji ke january bi ci lare den mi dabji chang dab ko ji dong chang ka wel ngwan chang wel bi chang wel baro le say chang ya ndangro no and then bi rona me man dab ko ji ke bi ci lare la chang ron dab ko because we are creating a gmail me be look of youtube be ko check so look on channel 2002 channel mela so da bi 2002 ke 2003 or 4 just depending come na ngori okay ka ron da ko ji so mi ci la gwad ci ka la reken nan data but man bilal gwad meni du mi ci ala gender bi la gender te gen ji no jin a jin ngot ke jin tut so mi jin ngot bi le female mi jin ram mala tut bi le male ki dong lo jeno bilar but very important ko en wut ba mail ba jagor right now ci kon nena ano ci kon ga fill up ko biti men bana nyoko milet kono gwaseme okay and then biname be twine this one okay next one bukono lip yep and tell me you kon you gonna choose your gmail address den la jamo je option gurni nial n489@gmail ki gor en mo gor mo gwada be to pick mo gije mona okay ki you can use your own media do no mi cheno gone so mo look to suggest any a gmail then bungulel ben kal use your existing email but chijenda na gor kono gwada mena okay we have to create your own gmail be twanya na mo then gwada be mo ke feel ala email dan gor no be remember amele nial okay nial ajen ngudan tama ajen my email and an cha no tama so mi ku exist na me bi email bi gmail ba je look and go ba je chat so mi cha nial cha twan ka ba next ba je twan gwa sa me mi cha no yo good tama gwa yep right now cha nial cha lele cha look so what we going to do ko show me I can already in gwa sa me na this username is taken tried another so men bukon le bana jamo cha ke 2025 bukon wi do mo ke number nial 2025 so let's see me bello okay ci kono twanya tam yap ci no
mi chen no bokon chu no ngwa men oderan diri password dir jecha create a strong password la password mi cha ba ngaje ne ti ko ken ko mi cha ja ngaj nyu de jen o jin de channel ba de jamal hak de jamal nanga ne te goro mon no de kana kwal so ko kuje mo chi gor and go ba password du no na ba jena so goro jen o jin no bi password mi very unique bi jalare so gwad mi bana password an bana jala mi dong de kon lare gwad men so men yam men bu kon lat gwad bana password bana jala mi de kon lat gwad me I will put mi de la done no okay ko gor kono bana titi bana kala so de kon password ngi kon de kon lat gwad me okay okay la done je okay okay babben gwad me nyok okay gwad me chanyo len te chakalat kan titi kan dia la password ne am kan na me ku kon confirm ni je mi cha kore yo be no mi chi connect si kon atwani yo mi e wrong yo be lar kon e wrong kan mi e jen lo de yo be kon jogo yes telere you click this one right now cheleli chelo so be kon nyo moy kam do dien okay tana nyo on be che nyo mo gare ja yes anta me che email cheleli cheno che nguno ko te che email che password dana chala tin che no che non kono add recovery email mitele ji recovery email bi le skip okay but recovery email is very important because in case chadu ne chajo no de ja kana so be ji jangu be jak email address do be jogo no tera mi de login ka your gmail so na mani yo no bi YouTube ke gmail be ji jang message ka jen recovery email mo chenchi la ban password ba dere email mo ne dere ko dere je jagi ko ngi je no ken email dang ro dong shi kan dang ro shi ke de chu parwe chi password ngi de chu parwe so dere email no ko mo dere la recovery email on so dere la do gwa mi tele je dere skip tele kwani skip yes now review your account information to konjo nial 2025 again email on right now okay nial2025@gmail.com and then bana next bana jetwan okay now choko non ka tem ko full okay next thing bukon ngulel bana neme bana jetwan agree bukon agree bana jetwan gwaz mena wo choko na agree ko ke jen email dana cha kona yes we have to wait right now cha kona lao no cha YouTube dan changu cha kona le bentam right now cha konte ke email mutual ke nial2025@gmail.com so mi kona jen kontem trying kona a jen email ana ne mene okay cha konte ke email antam already gwaz me deri recover phone number deri lat mugurje okay miti ka recovery email so kana mo ba email me mita chaka be na use ni chan ko ba na ba kinge ke ja now chana jenene no shi contact ke email right now mi jen kono ko YouTube ko already shi contact ke email mi shi kono ngaj ke shi kono chak ban wo kangu bu kono ka YouTube okay shi kono youtube.com ka YouTube gwasa me no mi ci kon login chana ya twany ci kon login me ci kon atwany sign in bo kon nan ka YouTube dan en pai kon chak okay right now ci kon en gwasa me choose how you will appear on YouTube deri photo do deri jalan miti ke ture then deri channel name do deri je check bo mugur je no deri je okay mi jira muguro deri ger so right now chana tegungu ci konte ke email kene YouTube so gwada me de kon create dene jetwany ko creating a very important long gwada dan let kon do thing okay so bana ngulen bana create bana jetwany ke system so min no kon ensure mo den bu kon twany cause gor kono ngi mugwa mu dong de kon lok kan kon naga tukde bene ko deri YouTube channel deri jelep ke je
bukona twanye no right now ci konte ke channel mi ci kone view gwaza bana ngulel bana jien bana matwany bukon bin ke YouTube studio jen gwaza dana bana dunan bana jewo jekten men channel lelde men channel chak yes now ci kon jogo no welcome aye no ngana me ko gor jena beje nyota gwa ka dob dande kone nen keje yep bana me beje non fin ke la tour dana me ko naga jen wo biama dan le rode biya jenen gwasa mene okay na me mishanen gwasa mene chakon jogo no welcome to YouTube studio so michi ben chinen na mene bienen chakon jo welcome then we can click continue already chakon a part of YouTube and tama we can simply click next right now to YouTube dan chaben setup tin ko kende kon galat gwasa me tin goro de ngach michi ben ke YouTube gwasa me te ke tiblat when guru jen wo bi YouTube do balada gwa bane to ka general gwasa me sometime de je ke setting jen no gwa na me jen setting michi setting ke twan be jen na me men ya me general mara DNA channel gwasa me be je ke basic information this is very important and go dairy country mendan titin dairy goro dairy latin so Egypt menalas gwasa meni che Egypt chaje twanyre then guri keyword ma baji kon ngakkeje keyword amanda na ledi let me simply say how to create a Gmail how to create a YouTube channel dating one kutu ko kende la keyword ko de normal jekeje dire ka gware how to upload a YouTube video ala jin mela demo ajen bilat gwaza maka keyword michi to buben ka advanced setting gwaza me very important setting gwaza me gor no bi ngach okay ko keji gor jen en wo dere linga ma dob dan de le keje te ga tin wanda la lat ke long gwaza dan le ti goro dere ko many am gwaza me bi ngajin tem cha lelo yes said this channel as made for kids but chikono gor ne me man gor ko ne jenene me chalelo no said this channel as not made for kids this one me chi click and a map be show select and then be ben ping gwaza me tem do dien me dere gorten so me cha to ne me bu kon yo wo ka future eligibility and the future gwaza me take to want to blood ko jin guru jen wo bitin wan bi kan titi ke very important gwaza me to guru dere bor many am guru jen wo bi mobile bi je verify phone number am manager click bi ajanen na me guru jen wi ka live video la ja news na menen wo ngum dere lat chanen gwaza me be jiti ke your mobile number me dere lare me ti ke mobile number gwaza me bi chu guru no bi je use ko mobile number agenda na bi ko ja ko bitin kon la de bi ko lat gono ku longa video ku upload goron jeno jin their video their live video na me can connectivate to YouTube cha jibu allow so be country be select your country gwasmen de kon twan na me then be country in the content cha allow bi kushune me the country teten gwa dana teten and then be shulare so be country down in your origin be lare gwa dan teten it doesn't matter gwa dan teten then me talk kele ci chak mi ci kwanyone bi mobile number bi jela rek gwasa man ene mi ci gor no bi la rek gwasa me bi la rek ne me be jiledi be jilwak after that ci to ka ci ja confirm ci kan ja code ka your mobile number bi kana me bi kana tick this one bi kana tick bi kana jogo cha dan so changle le woka your YouTube channel gwasa me changle le ben gwasa me ne and then biti dial bu ko go on gwasa changle le ko live video ba be ci ngach so man do den setting do den bulat boka mechel upload default ene okay chana man lo jo ka advanced setting gwado mete kon ke category under upload default atukon ke basic information gwasa me na me title so changchi ka fail update ka fail but visibility is very important belas ka public so michi video michi detail la right ba mal woka ne dial ba jamal je so ci gwano dong balo gor dundu ka dob do dien michi la ka private cha video cha je bi so you make sure that bilat ka mu bilat ka public so michi to gwada me chila ka public then they look at tag ni taka
chere ke channel kwane ke misha gor no ne amene gor ne nuer online tech okay neme attack lo misha len video ndi ala chalat kene me misha jo twanyaran be video tin kone yamu ke attack mo ko nyot kan dial ke channel ba ko nyot rama mo so mi ci gwara bi dir lat as many latun wan telire ko wan ke lung dir tun wan dir lat wene ka around 500 dioje no so gwada me mi ci done and then bishu ka mishalele advance okay the advanced setting bijalel hold on book advanced setting men gore bisala gwada me category no category is somewhere on alone yeah category gwada mi ci try category ala men le channel je mele channel je ngo michi ngaje no channel lere ke kui comedy bi twany lere ke kui education twany lere ke kui entertainment ka lere ke kui film lere ke game ke how to and style lere ke kui music news and politics non-profit and activism people and blogger awon yam we ke sport travel and event mi nogo mon bi chu lare so gwada me be education budget twany ko go no ngeja keja. After that, much work, this is what will happen. Okay, ngoda kan kono ka setting ni to kokien to bana gor. After that, you talk was me book permission. Birdial la owner of this channel and nyal. Me birdo community moderation. Please me do not change anything. Me to the change your user management. Me take sure am go be you go and me would the managing channel nature but only a one depending permission dan to. Okay, na mo go regina money. Then agreement was me use engine man dana chilat men dan and cool YouTube cool join keje the agreement kanga ke YouTube but tell me la very important thing was me mi ci kon ko to the reality and then next move ban la jenene bana ben ping was me bana ben ping no ka bana create bana je twine mi telele 7 bana 7 bana je twine was me we save it. Now we are done, no, and then member con lel guasme be benacon ka YouTube channel on guasmene then bukon let bana content guasme jen guadan deri video deri uploading and then next thing mishu ping guas be mishu ale hen ening me be twine be in your journey do kado dan di YouTube deri je monetize keje start your earning journey guadan deri yo deri keje be reality be keje but very important part jene. Okay, I can click get notified here they fell in on and then bitin content bijek bigje gwada me cha ji wono gor kaji ne di shop ke 1000 subscribers gor kaji teach al ke watch out 4000 ne in content la 4000 watch out la video nu ba gwich ne ka tandi kin dangwan chere ke bi oro shop ke ki ne dangraw dio je kin ku dangraw ki 200,000 view no modere ka jegi no time mi lere long so na me akel mar diana bana nyok ki me dana gor banyo de gwase me under channel men mete na mete na mu gor yeno bi logo change janene so bu ben kam chelel customization na me bi twany mi ci twany ba jinong na mene gwal ma dere cho dere ger dere handle ba dere jager handle jana mene dere cho dere ger then bu ben ping gwad ma dere description do ma right channel ko kwira dere gware so dere la na mo name your channel URL and then men do den gwata me adding watermark the watermark de la rech alo mala appear ke screen method gwasa mene you know de ne ndio je ka channel right tin antama mi shopping gwata de me de ne mi chele subscribe so de mo ke your logo and de la rech depending on how you want it so mi to ka profile gwata me gor jeno de wo ka tap home tab gwata me home tab mi bentina de nyo do brande sera be lat kije and these are simple things to don't lat karwado they home tab they activate ke chi they activate you know so me talk men go renyo gwada me ka under profile diri banner image na me diri ger diri upload diri twine diri upload and then diri ben ka picture your profile picture gwada me diri upload bana metike ture so do be me they jago bitike YouTube channel right now me go con view de con twine ko bana your channel ban je kulo gwi ta dan take je michi kon tour channel je lare now YouTube channel je nen gwata mene okay but tele video michi alare ko ngai kono go kono de video de galal gade e ka lat kretin but nyota ni ye full way do bo dan en de channel lo de je ale keja now chante di ala konti ci kon nga chana kenen ci konti ke email address
chan te ki email mi ko ne chak ke lan tama so chang le woni jin gwa da me ke Gmail and then be twan be ji nong ti be ji nong be jo mail.google.com ka jen browser you know be ji nong gwa da na titin CNN gwa da me tama a full setup. Then I want you to do this where ka turdo ka profile gwa da me so gor jeno where ka mechelen mana yo Google account twanya michi twan te gumbulat where ka security gwa da men security jen gwa da na be set up do kele be latin your recovery phone number your recovery email address titi mechanical lat tela do mi mobile no ko je YouTube dunu baje mal hak so keep it in mind all this setup okay you can set am tin ko ne der ander ka gor no titi ti chanenti by the way she con full YouTube channel je create tam start from email you can break down channel on YouTube manage all the setup next thing you remain o jinde video de upload gor jen oba chonga gwasame ka kwiko gor kono bante ko ken bananga but please share it kanate ko ken kashu pero jeno bi channel bi just subscribe no a full setup nyo kanate ko ken a good for education kanate kono ko ke jeno de kan email de kan chagade no ko a very important na me gor jen wo bi ngaj remember recovery email address gor jen remember go recovery phone number titi ken kono bi YouTube do bi je kula ger ke jen anyok guru jeno bi ngajino use nungu your device use no mobile use no computer all this thing guru jeno bi kalat ka security purpose do jendan en guru no de nyaka ye kel na mene mi jiram jidit gwada mene guru jin bi je nyaka ne ko ken en channel me ko ki education kam na ndong de na nang nyam no der ander jen wak jen gwadan ban chong tin chuche pro jeno bi subscribe ko bi notification ba bi je twan miti tejbo suggestion gore pin gwasa mone ani biate ko mal ban je nyaw je gum den biate mal bye